ta promise mbodo gatu kumavare go tobu. Tari thaa 11 kuruta mwaki uma munene muno mundu ria mwaramukite kiroko ne kuona akiutheri kinene na ni gambaga ogu koguo mundu ena guoya tondu mwaki ucu tutiramenya urakana umite naku tondu jokire thaa kenda cio tuko ndona iragamba pa mwaki ugakanagia gwakwa mucii ngari gwatiriri ona Kenya Power ikae matebata wa mbia tondu ria mwaki ucu turite ogura thukaga bau miaka teyo no tiratethia mo no tiratutethia no tena bata nacio kire igioka guku gwakwa mugunda nini ngoretwe ngihurudi nginya material ciria ciokire iturite guku na inge ikoretwe ikiwa ngageria kugitira ikarema Nyamu ino yekirwa ba miaka 3 mithiru ni Kenya Power. County government twarivira 1.5 million shilling kwa andu ma rural electrification and manyiri. Na thitima no rural electrification magioka magikira 2018. Na marekio wira ma connect thitima nginya na kuria. Andu ma Kenya Power maremetwo no gutuve mita.